هجمارك رخستن و سازیên civaka sivîlên xwecehî li bajarê Hesekê komxebateke di jêr navnîşana tundiya aborî û bandorên wê li ser rola jinê di civakê de li dar xistin. Li gorî rêxistinên organîzekirina vê çalakiyê armanca wan ev e got rewşa aborî ya jinan li Bakur û Jilatê Sûriyê bi rêveberiya Xweseriya Bakur û Jilatê Sûriyê parve bikin û balê bikişînin ser jêderên aborî yên got jin dikarin sûdê jê bigirin. هردم آرمانج اوا کو اف komxebat ji hêla rêveberiya Xweser ve were belgekirin bi taybetî di mijara peymana civakî de ku yasayên taybet ji bo vê mijarê werin derxistin ku di warê aborî de jinê biparêze bi taybetî di civaka me de ku rola jinê ya aborî tune ye. Tevî guhertinên di nava 10 salên dawî de di warê rewşa jinan de li Bakur û Jilatê Sûriyê lê beramberî wê jî jin rastî gelek astengiyan ve hatin û barê wê girantir bûye. Li gorî beşdarên vê komxebatê jin li Bakur û Jilatê Sûriyê di hemû qandan de cih girtiye lê civak û rewşa aborî neamede bûn ji vê guhertinê re û bandoreke pir neyênî ya aborî li ser jinan heye. دیوان سال داویه دیجی مگوجن درکت قاداک یا حتی ریوبریا جورجی بس دالی که دیجی انتحار گله کی پربو دناف جواکه دم مسئله بردانا جنا زواجا د عمري بچوک دیجی ابایا گله کی چیبو گزاروک نما چون دبستانا او خواندنا خواجی تمام نکرن ابانا گشت تاثیر لجنیبون د مسئله د انتحار چیبو وک ناوند لیکولین جنی گدبیجی بهتری و سبب جن خو انتحار دک آلی آبوریه آبوری گل کی ضغط الجنيكر دي سالي داويه كورونا تشيبو دفان دم داويه دجي عقوبات اقتصادي جلسر سوري تشيبو او جي باندور قال لك مزن الاليه جنيه تشيبو دويكم خباتيته مجارن بن بيكرن و استنگين جنان لپیش بدستخستنا چافکانیین آبوری لگوری کوردیناتورین کمخباته جبر گرینگیا مجارا جنو آبوری و کمخبات اخوه لباجار دنجی وکا رقا قامشلو لدار بخن وراستي اما وك جفاكا سيفيل ام دبيجن اف جفاتا ملفر ايلو تشيبو والقامشلو تشيبه ورقا تشيبه ام بيجن ارمانجي وي چاراكيك جنير بيدانين وافر ياري شاش ايجد حق جنيد هاتكرن لداویه و کمخباتی ده ریخستنین بشدار در انجام کمخبات آخوا پیشکشین و نرین ریوبریا خسر کرن گو او جی بشداری و کمخباتی ببن و وان پیشنیاران دکاربن ببن زاگون آن پروژه جبو جنان. هجای گوتنه یگو کوتا جنه دناوا دزگه و سازین ریوبریا خسر ده 5 صدی دیکه توی وی یکی جی لهریمن ریوبریا خسر بصدان جن دناوا بازارا کاری گرانده کار دکن. سازیên civaka sivîl ji hêla xwe ve hewl didin got yasayê mafê jinan di nava kar de di hevpeymana civakî ya nû de li Bakur û Jilatê Sûriyê cîbicî bikin. Zana Umer Dengê Amerîka, Hesekê.